He whakanano i te Māori, koera tā Willie Jackson, i te whakamututanga ake a te reo irirangi o Aotearoa i tā rātou kirimana ki te reo irirangi Māori o Wātea. Ko te hiahia o te reo irirangi o Aotearoa kia riro mā rātou ke ngā karere Māori i roto i te reo Pākehā e kawe. Anei te pūrongo a Irena Smith. He kaimahi ia mō ngā pāka whakaata Māori Pākehā hoki. Engari kaore a Willie Jackson i te whakae kia riro mā te reo irirangi Pākehā ngā kōrero a te ao Māori e kawe. Tino hoha mātou i tēnei wā. I te mea kai te whakahihi rātou, mā rātou ake i pāhua atu ngā kaupapa Māori nei, whakaro rātou koera te huarahi tika. Welcome to Wātea, Radio Wātea, I'm Willie Jackson. I raro i tētahi kirimana me irirangi Aotearoa, e whitu taua Wātea e kōkiri ana i ngā pūrongo take Māori i roto i te reo Pākehā. Ahakoa kei roto i te reo Pākehā, ko te mea whakahirehira, ko te tikanga Māori, ko te taha Māori, ne? Māori perspective. Koera te mea nui. Engari hei tā irirangi Aotearoa, kaore i a rātou te pūtea hei utua tonu i te 280 mano tāra kia Wātea mo a rātou mahi. We're having to make some cuts and look at how things we do. Can it be more efficient, more cost effective? Can we enhance the service? And can we actually build the capability within Radio New Zealand to do something? Kei te kōrero hea te reo Māori i runga i ngā hōtaka a irirangi Aotearoa. Kei kone a Nicola Wright me ngā puruputu kōrero. Mo atarau. I nā enei ko te hiahia kia whakakaha anō i tō rātou pāho i ngā take Māori. What we're aiming to do is actually significantly improve the quality of our Māori news content, and we do believe that a significantly improved service can be provided on a more cost-effective basis than our current arrangements with Wātea. Tērā nō te tumanako, ahakoa ko te hea teihana, ka pakari tonu te pāho i ngā take Māori. Irena Smith, Te Karere.